tapi barokuan. Jangan tegang lengan. Yuk kita maunjun bararamian, daripada tak ungut sorangan pikiran kada karuan. Jangan kada ingat jua bawa umpan perlengkapan, sebelum kita tulakan doa jua lawan Tuhan. Maunjun kita bararamian, maunjun di sasungayan, biar kada dapat jiwa aku yo lawan haruan, tapi dapat sapat siam nang baging cusing habangan. Yuk kita maunjun wan kakawanan, jangan tulak manyurangan manyuok babalakangan. Ayo siapa rencak manyuok babalakangan nih? Tulakan biar kada dapat iwak papuyo lawan haruan, tapi dapat kakawanan papadaan paunjunan.